Yes, mashabiki maitu kuna mashabiki mai EKAI TUNEENE. Ni muthenya mucio ole mwi utunengie kwitha mwenenyu. So mashabiki katika show ya muthenya wa umuthi ni mwetete mweni. Tukwitha tuko na story nake wano. So mashabiki maitu either do subscribe ita account ina EKAI TUNEENE sembabo subscribe nikenda wese kwithia anytime tu upload any video ketha mundu ambe kukwata notification. So ninyi ni mwete ya show ya muthenya wa umuthi nitwa Robert Mwe wambe nano ngite kumana kaka kuyo kambani tuatene wa katika social media handles tuto EKAI TUNEENE na kwenye personally wa Robert ya wa katika mitandao nitwa Robert Mwe EKAI TUNEENE. So umuthi tunene no bia katika comment section tuende nonena nyaku winga niwewa. So ekani nenge mweni wa muthenya wa umuthi kana nafasi nikenda wese kwithia by the way no watukeria aitutavia ondo weta wanikenda wese kiria kuma bau tukunite maundu barabara kabisa. Mweni wetu karibu sana. Asante. Ambao yeye malo. Asante. Yes, karibu sana. Asante Mr. Mwe. Basi je ya kamera wangu matini ya mwana yote ya kweta. Akamba nina mukethia nitwa Lilian King'oo. Numete ukamba wa mbone makweni. Ni mutangie ni mwini wa mbathi cia Ngai. Na ninye mweni wa Mr. Mwe umuthi. Yes. Yes, mashabiki maitu torondo ni mwana bise umuthi katika studio cia EKAI TUNEENE tuna mundu kwitwa Lilian King'oo no mwatiba katika social media handles yake. Tafadhali mashabiki maitu na motabisia EKAI TUNEENE ida yete tuko nyukwisa kisese kinene kisese cha Triple P TV na nungu awe ndosu umuthi kwina mbesa si wandu wikwata mbesa hata wikwata mbesa kwisila loto moto na witha ukaloto moto hata mbaitu osa simu yaku nienda udhibaya katika simu yaku nienda udial *570# nikenda wese kwithia shabiki wako ni wakwata mbesa kana ni wethane busia kwisi ndia mbesa sele nundu wa ibinda ino ya ma valentine wese valentine ni sodala mundu kwitwa Lilian ni inuka mbesa na nina matapsi na mema so sinda mbesa me colony exactly. So mashabiki maitu semba osa simu yaku nikenda wese kwithia niwaambia kuthauka ithao ya loto moto wisi ndia mbesa kwa wingi mwende katika studio tuna mundu kwitwa Lilian King'oo na nienda Lilian ambo tunenga story yake manini mashabiki maitu nikedese kidya ndio twamanya okay undede. So mundu kwitwa Lilian aya mashabiki maitu mailo kwacha katika social media ni kwatikana katika YouTube ela ni Lilian King'oo ni Facebook ni wa Lilian Patrick na ni katika TikTok ela ni Lilian King'oo bado so malike mu mwati likalika tafadhali tuko maneiba tuko maneiba wikenda wese kwithia tukunita maundu nesa nikenda wese kwithia pia ni makumana kiundeni. So mundu kwitwa Lilian we watabia watu ya umete ukamba wa mboni mboni kula kuma matuma ndio kulia mboni kuma matuma mboni kuma mboni ni ntiti muno ela yuma ndoma kila sikitutu mukendi wakwe na babakato ende ndo pekithia mutiani MP wakwe tawata twambo manyakana ni wese MP waku ni wese wako no ni wese mwanye natie ndi sinatie tawa kalembe tileka kalembe bado na MP kalembe na MP anuma mboni bauna kwa roga nini kwenye mundu kwa tafadhali ba comment section matutabie mondilika ni MP wito ne we kono MC mu mwese MC yani ni mwezi ni Mr. Mulemba. Yes, Mr. Mulemba. Kereka na governor ni mwezi. Governor wakuno. Like ni junior ni jirani tu actually. Mutola. Kuono no nita niki mani yake. Akewa. Ni mheshimiwa kolwa mheshimiwa. Mheshimiwa nano tukwitha tuimaza mheshimiwa bani kenda wese kwithia mfanya nake atutavie secret ya makueni ni chao. Mundu kwa kitu kitri. Kuma asindu mbai kitu kuma kueni. Kitu muno tukwenda tuise kwa. Ute kulakwa umetambia shida. Ate koya ukamba no kaema kweka vitimwa. Ukana dena manda mbesa kwa vitivyo mwana wa mwe menda kwa sewe na maji ni masie shaudesio kwa shawika tuende na mundu kwitwa Lilian King'oo wa mwenendo mwite Lilian wa katika mitandao katika YouTube channel yake sema by the way subscribe account ya mundu kwitwa Lilian nikedose kwithia nitwa mu support tuende na kuna story na yake wano. So mundu kwitwa Lilian karibu mwaka katika studio situ EKAI TUNEENE. Asante. Ai mashabiki medeto maikwitia. Asante. Na umuthi no bikie.
kabisa. Lilian King'oo Lilian King'oo ni mwitu utaingwa meyono na wendete ngai na ni nya mwana omwe mwana mwitu na kini twana tungi obu tuninaki twingi. Once you are a mother, always a mother. Yeah. Once you are a father, yeah. No. Always a father. Mozo na tia wiwa bandu wa father. Lakini tia tekana ni nguvuti ya maithe maitu. Actually. Tunengana ya. Nya unantulea. Wena ni takasolo basi. Iwe senidwa. Kana kasolo uniwe. Kana kasolo lakini engine yako kwa umealama mosi majukumu. Lakini alangi maini wenzi pita matele nye Lilian nengu support ji inya kwa Nzipora Eric. In fact Nzipora ni inya kwa kimpango ata andu alama mesi umo wako kuma noga ilovi ni mesi kana Nzipora Eric ni inya kwa actually ni wa wambeti ilovi siwa wambe yeah mukedi zipini na ukethia ngethia mumo umunthi ninya ni EKAI TUNEENE twinena ni naku through camera itwisone na masangi na masho mama ni naku kethia gwendete Nzipora Eric. Okay, before to get hope Nzipora Eric we ututabia watu ya wana no kuelezea Lilian King'oo watutabia watu ya winya twana twingi ni nya twana twingi lakini ulagwisikie muno pyu ni adasa kana keta wandasa wendo kana kombinesa akanengeto mumo nengai wakuyana yeah baby ndana imutwae na ndikwenda kuyangewa muno ya mundu umeola wandwaite nikana ndikatwike notanoka kwanika mundu as long as tunawete sitwa mundu tunawete sitwa mundu mwana kwato ngweso kutabia wala wandwaite ewe sitwa lakini nengi konde eswiti yo agenda ya umunde yes lakini obinda yende mundu lo kumbona alamo kiyo mutwano ni wakwa ni mukumanya mundu la wandwaite andu moki mutwano ni wakwa aingi muno actually negire mutwano mutheu wala witawa wa utemanethoka nundu katemaga byo kaitemeka isi ni harusi ya mwaka 2019 pesi ndo muwe mundu tola wa nona jima tukwala wa watu ani na ndina kuona ari kone na mbete na kwano weba siasa akitiye kunwa wethe ndike champete lakini nendo bingwa kamwanya ka mundu uloto nyaete mbete ngine naki no nathukie mwanya usi lakini tio yu ekaitwa ambe iko nena tafadhali tutabie tunai chao kiatata senguku kana chao kiutetea nguku yeah nye ni mwanamuziki actually kuka kwa show nino ya umonde EKAI TUNEENE ni kutethia mundu wibau na nukuiwa maundu ma mutwano maupiniite nundu andu aingi ni mangu ni asimu mundu akia ingule Lilian ndonya kuikata ibinda tayiwe hekata lakini ni ndonyo kuthute na kukuya kana wetele ngai nundu mabinda momu ukwa mwene mokao makabita keka situation sio kathayo ni wa mundu siekala permanent umunde Lilian ndiwa ba nundu niwa katika that situation lakini nundu mabinda moka makabita nienda kuumisia mundu wisilite mutwano ni na wiwa maundu maubinye andu isoto na kuikata na probably ni heartbreak nuna atiwe watia ni gwa bubu na ndu isoto na kuikata nienda kuumisia nguyati kana mabinda momo ni mabita na time is the healer of everything nyendi sone na kesungu lakini no ningusi ya yeah ibinda likabika ona guko bao tunene ba EKAI TUNEENE uneni andu na ukumu nandu mayiwa kana kwengai utethea cia andu sana namba kutunga itina kanini myanira wakui wae myanira wamo wewe munini baya mboni nye actually mwe yani tunekeli tukaseo
andu alama kakwata video ino na makona unena ni uwo munde andu asimeso kuandikia comment section who is Lilian nondo nyene anite ni mutangie nona kala kele tukaina gakatelemia utui ndini andola wathiwa niona undo satani e onyamasyando ngewate usiwe wathinesikie yago na wina ni primary school ile next ikete kesi tukageta ine makaine wa mundu umonde mebantu kama so ni anite nikele tukaseo ni anite na cia kanisa ni anite na kutethesia simakwa ko nyendiacia kana be bandu nao niene kota nginya na mina school ni form 4 nino lwegwete nya kwa po na ite yakwa takwa ni King'oo wa nya kwa ni Winfred Mwikali si yala nendete muno yulwathi na no mama titwe na mwana wakwa amina school mundu amina school okailobyo manza kuya amina school yo ninyo ingi ikana kwa harusi imwe ya ikikema ikoto akomaniye nanzi zipora Eric zipete ata namba kuwe famous taumon na ona energy langu tumia kwina na undu kumbone yuninye star ama kundethe nambia Lilian siwe munenda ukauke kwa ilobi tuke kuke kala bubu usise maundu ma music no imanya kwikata kwina to you coach ambia my husband actually no coach ya vocal na nigo nebi ndayafika actually ya imboya yakwa and I was so excited nilikana asuozu kwa ya rusi zu twayesa ni mona nzibora Eric twa connect ye muthemba wa not to aimu na arusi ya dela na kala kasimo kayo pia nilikana no sa simungeke ka flash yakanguni so na mwenyene na mwiye kukailovi na saizi nditabeti nyako na nditabeti yakwa yunenda uthilovi kwambeza maisha nzipora Erika ngulyo ko muthenya ula wona waile ukaiwe kuna mwene muthenya wa chuma nikana wimbaza wa makanisa inyako no kena matabya yu ajabu ni inyako mayezi nzipora na imetikile ni bilovi kila mundu aina ekathi na mayezi niendete kuyo ona harusi zio na mayamona nyene maeleze ngewa ya mwitu tunako mani ya harusi ne na niendo thi kwake na mayezi nya kwa mbobe yawe kakunila lwese ukamba tumaliloma pakato nukwanite tutuma ingine ya wendete ilovie na kunianzi pora Eric ata na mbothi kanisa nunda pata na kanisa muno zipi ono munde pata kanisa muno ya na mkonena muyai ipi kasa anyana nesaiwe bieke bansana notoka na kali nene vye kayuko kenisa niwethe ngali ya ilo semba 2 hours ukafika ilobi yo kiembaka kiwanzani baye athusi tisikano vese kwa nyinyi mose angali ndose angali kulelo vitolokite no ka zivye ambiye wabikapu ikalela kagunila kala wekwite kayikoyo na ndiye na manda bala be bridge ya green ambite bridge ya green no kenika lepa wado nyaiwa atalika na details sisi yombe lakini naona nyeninye na so excited kuka ilobi no kaneka la bujuni no ka ilobi Robert ni ilobi actually enu mie musi kakunila ka kwa nekaleta yako vufu paisi mo paicha uona ne kuniwazi nimbo ise simoni ona ningujewa nyembo ise simane kyambuko achale ndienda mathina Lilian ethia kwa mago ni simu mago na simu meso kuniandi akwa wegala ko ilobi mamwia ndogi no ngai ilobi na no voice simu ndiseba simu nako atasasiana sanyanya nundu nzipi ambite iwe kuma kanisa ambise ailika na kwanza ati ya crusade ande pa yambutia ambise wa simona yangu na sisi nele ati mondo tinzipi
ndio sa ningambi ye na kala na ene kokulu wa toka we nzipya mbosa twatatinga kakunila kaito twaitwa leza ngaletse uruma ibinda yinzipya kala uruma twabi uruma simonye ela noni nzipinye na amanya maundu mitambalale ekai mande kuito musi kadibu itangazi yo musi FM nina iye bikiye ndinezo tabanya bikiye mali si una mbengi ona maina namba yonsi pora maina zaidi ya maina support wa yenyewe nebiye wathi kwa tu Robert nyana zani ndiye nuka mbone mayimbo na ingi bye bye kana ndiye ya crusade tatu langile bubu wethe nyeko nayo keyboard kenye nyana yakwamie bubu ni wathi tazo kabuyo saa itatu nikonzi pora Eric kokungule Nundo Lilian utanezo tabinyagwa na nobikia. Koza simo misiko ibika 50. No sia simo na ketaiwa. Yaani mwendogo ukita utunosi akili. Ufineze akwa. Na mwene bikia mani excited ona ndizi kana bya nmothe ne kanundu wako. Yuwe wana bikilo bi. Kambisa kwikala na sport Eric. Kibetio. Ikitebe nengai. Matuko yako yibeti. Matukwa toilet. Toilet. Kali tukau. Nikonekania nengai. Maundo onde zipi wesela. Robert. Ndiye ndo nenga ni into details nondo actually ndio kaona story yanzipe. Lakini details yonde wanenie imwezi agona ingi agitio kubindisi. Esi agitio tete nengai na matei make. So waka kwa zipora life ili hata iwoka ngambio boko mai kana iwoka wakwata mzee kana kwa ndi hata mimi najua ndai katondo ila unakonezi mzee ni nyango nya akili yako ya usuite music na sasi ona ndiye sikana ndo imathuku maacho linyene ingi na wapi kabandu wanengwa liu wanengwa komo wanengwa kila kindu nuke asija kuthukuma ai nyena ni amuka bubu na amuka ni thia keyboard mesani ni wathi yani nyumbezu ya atha gwa wathi so dry boeka ona dry wizile kindu kingi apart from music so ndi ukenganga kwa kana na thukuma na isa kwanza pi ngakoma kwake na ndiye kala okumutete angisetu mawilo tulatwana ingi kwa kwikala bantu na wetu na wia wetu we mundu muka kuthambia tumenindo okuwa okubwangwa na maisha makinya ndiro but later you talk yetweka latweka lile na nzipi mathina maingi muno in fact when ndiye andu manene acha ukuzu madam witanzipora Eric mundu lota mwizi ezo mbona mbie ndithe kamera ni mweleze mweka akuma mundu mutesi mwema muhimu yata in fact munenge the reason kitumi cha umuuma nundu ithina ya thina zipi I wish gerano kutumia visa sie bindaji ona nyene nesi asia kwanza mundu no tawana kabai kwa Robert wende ana utiwa na meshangao lakini mundu no tawana kabai kwa bindaji twabwa thina zipi wa mbundi sio kila tulelo ko kwako tana amba niki yabu nyamba njia si ambe ko yamba njia ndesi mbajia ejao na wewe nzipi taoni ino ambundi asiakela kendo ndu bundi asiakana kanini ono munthe twakomana na nzipi ambundi asiasindu sike batukani Lilian eko Lilian ona Lilian abundi wa kunia Robert mwe o kila kati by the way yes muluku zipora ni wako yeye ni wako ambi Robert mwe ndale yako sasimo ya mundu na mwe yue maselebu asiwe na jue na mayosa ambi amukunia namba ina utumia na mwana ndo ambao na mwendi umunene mukunie no mwani nyena unengana na uni by the way na manye with Robert kwatelela mashabiki baitu atolondo ni ngodasie umundi tuna mundu kwitwa Lilian King'oo na Lilian King'oo ni mwini wa mbadisi ya kumutaya mwe no watu wende no kuna story na kibana na nukuwa story yake ya bia kuete moyo so mashabiki baitu tafadhali kalande katika comment section bao tuile tuinena nyimbo ututabia wende no tukwate wenga likoiba ututabia mwe yuno akeli wa Valentine maundu makutwa iteata Otono ni ngodazi mashabiki maitu no with the winner they know mbesa twisi kwina madina mambesa lakini omonde
EKAI TUNEENE yete tukwenyu ni kuondwa loto moto na nikutabise kudoka loto moto it's very easy shabiki wako ni rahisi pio osa simu yako katika simu yako ni ndo dial *570# na halafu yedo yate ya process bumwe kenda wese kwithia ni wathoka ithawo ino ya kwishindia na nuko kwishindia mbesa mbingi mashabiki maitu ni kenda wese kwithia maundu tukunite maundu nesa twisi mwako be thina mwako yani mwako tuitha twathimigire kwa ndo loto moto ikatika building so mashabiki maitu osambesa hizo tuendelee sana mundu kuitwa Lilian na ngome Lilian by the way tumwatie bara katika social media handles katika YouTube channel yake etwa Lilian King'oo katika Facebook bau katika TikTok tu the yate hapo na kwenye personally ni kila bandu yani etwa Robert Mue EKAI TUNEENE tuatie ni wewe kanaweza kuidhia baitu tukunita maundu properly kanatibo mundu kuitwa Lilian ni wewe kila bandu takimja Mombasa kila bandu ni kuondwa usio wa mashabiki ana maitu tumende muno mashabiki mabinya pio kabisa so nimwambia kukala na Zipora juju no kete kuma kwekala kwanza ukite ndo tendo nanga ni into details lakini yuna na wakana muyai nene kwatie we wakwata we mo we awa uthambia na kuwa chai company ne mwenene muno na mweta andu imeumanya bala na ndo ukatito weta bala ndo komago tu nyana thi lakini backlands maofisi ni ma backlands na shift yukuma nzima man actually nzipi maumayu uruma mathi nzima man na kwa na umayu nzima man na thikangeme yune nana yuna aona ndipo yekalia na shift na thi kwa anti akosia ni bina inyakwa wa shift niki inge yuko konuma nzima man ngati backlands ni mandite pandu bala bando nyako ti balango wale watu tumia pesa mingi na yangu tabia mwe veju ba ikindu kithu kivina tota athukumana iwambisi etengeme na thiwe kwa anti yakwa na report we nilikana na amukie saa kenda inga report we tene kwa nyamanya ndiye sembengeza waecha wipani saa kenda wamukito uka report we kwa chatu na amukie saa kenda na thi kwi anti yakwa athukuma kwa mwindi ungi bandu sise saa angulia woka nao no kia mao pau angula woka nao no tukupyo no kwa emwai mwandikolwa kuma estate umwana tembea ni city chu mwana ibene sata ngwati yengi buya juna eni inambe yomanya ena umaluka lakini yuni kwanzi pia na record nini nene na record ni finyange lakini ndiye namba kuma na titeta kumita yenye na shift yunambe yomana besa na thiwe siambe na report we another email we nego moyo nundu nengi niona na sungui nyako nese inti na sungu ambese kuthuku matonoka twekala kwa andia kwa nekala binda yete ya samuno twambese okusana na andia kwa ofeka ni nduze week mwetu actually nyona ndimanya amakosa maima kwa kana maima ake ona ndimutulama vitu lakini ila twambi yo tokwana ai nyana ambe yaona maisha kwa kemena bina nauma we andina shift kuma backlands lakini yu na thama yu kuma kangemi na bitia maona atwawa South B moe akili yakwa tita ya thukumane sepinda yu kwa kazi ni yakwa emwe yambe kalie nikana yu nienda kasomba kakwa nitengemene manya kwitengemene kazi ni yakwa ambitikele South B ni na fair wako di backlands kuma South B ku town isuni 50 kwacha tena kuma town ku backlands twakilana la sia 50 yuta luna njioni nenda bya kilango wewe ichao nuti tinengero beza pingi so yani bidi anga amuka kwacha tena nga cross nga di backlands na mao kuma South B siwa mwana zao kimwaengali mwa dikia kia kibangara nundu chako zao kwa masokola na ndia ni silambi
so no nginyani zile bangale sikwesela na sawo kimwane ngale nginyani sanisi ela ya ungamia mangule madamu naenda wapi ama naenda kazi mambe usiku wangu unapita hapa kwanza utakuja kushikwa na chokora sina makule nitafanya nini mambe tafuta mahali uhamie si hapa unaona sasa ulikuwa ngongo na ngari na kwa naenda andina nanzia tamundo ando na inanga ngasifu ngamina ngaiyo bikawiyani ndina maana ngaliti na mandu awe yani siwose yuku kwa South Biju hai naona je sabalene yaza na kombo akazomba kange mila kine ngale kwenge yayolo eka kwa andi yakwa nundu ndiye ndai meya ni mutauso na komba ya mabati really kana yokie kwa decoration yetu mwana tunge na magunia ma white wako no utau white nyumba yonde yuke kani vinda yuje kamuta ye Robert yuiwe woka uko shoot kwewe akwe kutheu nyumba sio ya stareu wa ta ne kala kuku kwanza kamulindi kangi keta watani fito twathukuma ko kamulindi vukanenge kitanda cha ikiseo kande yetaka kitongi makitanda na mattress ya spring na ko matonga kola nda kukenga iko nona ile iko nene ya mindo meta wata maiko ao ukwata siau tumete Robert yes we kali tukanangia iko yuna alinenga na mana ndesi chao umanya naye motondo he Robert you ninambia kwikala kange mi no kana shift o kambu nene wesu nundu nameka lile muno ma nenga transfer na yemba kasi yuna kombo nyomba kukwemba kasi nambia kwikala kuku yuni kone kala yu wethe maundu ma music ona ota mola zipi yangu ni azima kangu lile nundu na kitiweka kwina uthukuma ai ngona mbesa music with you ka record ndo paiki ndo kwata hivi ndio la tesa CD actually CD yako yani kinyange no na tesa ngie nani na mpesa nye naona mbesa mbingi nota naona asilingia lakini newe asi mbesa mbingi nye na tesa ngatu lakini wewe ajua akili utayambia hii kusioka hii kwekata kuthukuma ti ela focus na yoya nukite nundwa music nambesya kwasya matambe bakatikati then you need to knock on one nambesya kulikalikanga na ini tukundi kingi cha ina kasolo kwanza nalika na kikundi chuchu cha wa big worship twenda na kasolo mesya nini maombi wende akakongo ni abakanda ndio somaza ka video ndio somaza kabisa tumwekie wewe nekete t-shirt hizo sia nini sia big worship yuko uko na manyana yangi na ini na wimba force mosioka amielo actually you whether ona ni familia ndo actually aine ingi nini mashambiki maingi maimbese lakini aine ingi ni mambese ndimweni methoni mo ona nimmelela abantu makangole Lilian waandie ba kewe time mimi ni yule mzee lakini usiokie yenzi okay mwambo na bana Robert mumanya nini siokie in full force yes yeah murukutwa Lilian ni mwoke lobi ni walika ni wamba kwikalango bakwa zipi ni mwamba uni wakwata buya ni mwamba uni whether we stable wambe yomanyana na celebs mundu kwitwa Wilberforce ivinda yuko mai celeb yetu na tainao ndo Ndezo maiko taiko ile ndo imundu wae munene kubito in fact na nota inya na afumite vinda ndio waiko na nivinyange bwana na ndio kasi akalulungeju onda ngatia baiti na imakwenda byoko na video yake ndio sekwenda no mama nya ibindezo ndio celeb yo inya na ewa now likakatika mtwano iwa likakatika mtwano kana bado huyo mwana wote zima umanyi mmoja ma una muona katika big worship actually
kivembe oni kwatelela washabiki otolo ni muda msipa biobika itwa bantu twa biobika na mundu kwitwa Lilian King'oo wewe akili asimete okundu eso bakomana na mwana hasa baya katika we meta big 5 yeta big worship big worship chakile ndo kinene but mwenye no onake mwini dai mwini andi bataisi ya company yake actually big worship yako mondo itita ndo ingi ukethia no truth nandu ta tenyu and ma record mukai kwase nyene shoot ya nyene bana show aini alame ina makaina twaenda nando alame na company fulani na nukwenda ndibataisi kana and ukwenda travel and moka buma keyeles nyene katika akili ngisi obubu eko bila ko neke aya bwamba naona kakele tutikaka se itona tuli tupone hapa sasa lakini no ndikele tunena pikie kibet so katika big worship nyeko naona ya mjamaa tu na in fact haina qualifications ila nenda katika mondo sisiwa tol take add some lakini ndio tuko sio sisiwa nyese akwa yae isusi atol ndak nyenendao omundu nitonyo present nondu ni mundu presentable yes na mundu utanena muno mundu nenda ukethia nabi kaba u ninyangu nena ninye kusema yeah na waena aina qualifications ya mthembo sinundu ndai talkative ona mundi ni kwa devala weti talkative nuwana jamaa wazo qualification with ya tik Lilian na yake yaka okelevi okama okelevi kangi twambe yo actually ta lonza muno na kasolo ne gani talkative na eno ismeka ngali ni sijui nini so na ichocha pingi ai na gasi siete we kale tutikaka sio lakini nena sense nonto nyene mutai in fact ona tokuma ba tafadhali mumbate imakwitha mokwate ba ndikeneze kwithani wa mata mundu le ne kulya ngulye ti mwika kule mwe twitani sia bani na kyoyo so machama sio mwa ewa confidence yani approach hivi ninye thina ni ndizi walikilele ba nye ndizi ninye nda education favor lakini no nasi ndia education favor nyene education feelings yako siamu na giwicho kindu by the na ile ku emphasize kana na education pe ku education favor we mutangie with education favor no education mo with education asio ndasi lakini nyene education kindu kimo Lilian ngoi kuyata hai ngoi kwani manusu kedatiwe tayonge nabe mundu ngikutabya zipora eri kinakutabya ai ona zipitia mutabya kana mwenye ona ruzi akandia mutabya we eka mweza kwikaruzi ezo yakiruko kesi tuyande iti yuto ambeza kunde iti lakini secretly chini ya maji ndokwenda zipyo manya ona bai mwini ona umwe wanaita ona kasoro ndamanya kwanza zu andie ni kwa ya ngazi umuti we kasolo manyi ambe Lilian kele tukawana kabitu ndiye saka ulika ate mutito ande ndienda wetwa wane mundu katoya wani sioki nyanga kunengele ikwenene yangasi Lilian watwa mutu anoni wagungu nenge akineka mutu anoni ona mutu anisone kasolo ndama nonto nenge nandia mwandika harusi ikweza eteleba not me like kindu kila cha atumia by the ndalikando ni conditions ila na nenge waneto condition ni my ex ndenda wimbimbi ndenda ona nyaruzi yako ndo yabangiwe Robert mbewanga ina mbewandu ndio ndikuelesia nondo matuko magiti yobangwana atabwa kila kindu nakita utabwa nakitaiwa nakunewa simukuma kwenyu
ngewa Lilian matuko mana tukathi kwenyu so wethe andita nina sei ila yakwa asia ona kwa na ile igogo ndibanga chao matuko so uimaanisha harusi yaku yabanga wa utesi yabanga wa ndese nundu nakita utabwa nundu umundi ngaubangia kindu Robert na person for example you need any example twitwana ninako atuyuka tuibanga nye ndi side na nduma kwito tiye yange wandi uko kuya wezindu matuko anane montikathi bana wane wezinju tuinezo banga naku ukasisya kalenda kako ukakombia na kako lakini makita ukamaka ukombia matuko mana tukathi kwenyu matuko mana kukethi wakena so wethi abe alame ukontrol lakini yunjizi na ya binaba ukethi ainditonya kulea na ni ukuliai ibindi simwetha mwande no banga mundu asuma mutwanwe na ingwisilia in most cases mitano yobangwa yamba ubangwa na ni couples yani ni andu ano maende na kwikata yes ya vice versa o yuyu ubango rwa kibeti chakwe tije wamba ukitavya union mbani yetu amba kwitha meeting tu na kini kile tusoke tutavya so you meet yewa na kitako tabwa final ona nyeli kana kala si harusi na kitio tabwa I was not informed na iwe kala neno undo so wewe ka communicate na kana na mako communicate ando mako ni mama communicate yanake so nye yeso ndavi ana kindu kila kingi kabisa nona acha kuniye mutwano akwa muno ni usano wa mwana one nyake in fact mutwano akwa ota wili wasioka no kulanye wasioka ndienda uwele se no wese sioka no sioka ukote sioka no boss madam 2020 usi madam 2020 so kila kindu chonde chabangi lakini nye na mwendete mundu sincerely speaking you no family yake ni amendete muno nondo ilikana nyani na muto a hospitali kaninya sasi onda wethia ni King'oo kwa na mwita sito ya mindo ya nickname no maido taendo no manyandu mamusi meso mbona kukunundu nyina ikasuku ni nane na nando mambi ama kibetiki laki kaukeuka moko na induku imagine nyena atabagwa nando nyendi zina ingino yanya nondo ando imakutakasia ando imanda basianye mamusi onangi my close kabisa mambi Lilian kibetiki laki kaukeuka ukaya women nanye twende yabo siande asiako inya kwa na mutwa ya mundu lilikana na musomeye muswawe we Songs of Solomon nitwaite mambazu kwito musi yangana nasia na ila na kwatie mundu la nendete na mutwa ya inyangwa kasombane kai manzi nisi musowi we Robert kusemolo kweli na we nisi musowi na ndo wesewe we sabuni nisi sabuni aki nyana kwa ila la kwatie ngo yakwa mundu la yendete na atwa yambe nyakwa ne nyakwa meke afufu ambia ni sawa madam na muthoko wokwa kwa thokwa muthoko la wathoketo kwitu mwanya Robert yakangutagia ona nota ya ibo ya kombingi na bala Rose mwando asia we kangutagia meki yeshere muthoko nene na kikieleke kwa numesi ya mundu aibu in the name of kuthe cha lakini isuni aibu direct wikitwe nene ikinya yakinyi wendi kolwa kwa yula wathi wa mielo umite amemwiye we binyanu welo ni kwini wakabewa tasunge wathi suwethe kitoke ulukata nyekini na kwa ni nyamangai umpumite mathina ni mwana osanga we twa kinya wathi ngutavya satani ni muthuku muno Robert muthoka wekwa naibo yakiliwa muthoko nengo na muthoko zitawe munene muthoko wa munene nyene asia yona satani okito ukwikia aibu no ndawamba ukwikia sherehe nikana ndo ala onde wale kasere onde meti wa mekwetata
aipo yesi oliketina ndio likamuthoko ni ukwa chathi chai kinene chaumete catering Mombasa twenda kuwa biriani tenda unya musele wa Nancy ndio ando manyuza Nancy kuku na mambo nimeona naona imezi Nancy nya mundu akundaka kitapa ndenge wena memwitwila mbesande arusi ya twasu toma muthoko arusi ye kale twaitwekia ngira twina approval lakini yuki ndo kila cha ifani na mugulia i mithoko yambia twaile ibatambia uthio na pastor loka tutwani ika na ukethia in every step yambia mithoko yambia introduction yambia mundu usu ni aware ciana ici ikata wendenda na nye ndiona kana kiwiki si ndenda yuto umame thoko nigwe yuto uko bangi ya kuthi kuona reverend jari mwathoki tathoki na mwane wa approval beza ingolo tathoki ni thia tetumia teyende atikona ndiendo mweta muthu kumiwa ngai unaelo mweta ake wewe mwingi muno no anengie warning and I take seriously ela twaendie kukue twaendie na notice ita to funny behavior kuma kwe my ex ina notice it na funny behavior mwe mind umuno na inyanya na ndo tie uthukukwiwa wendo na inyago lakini ila ya ukathia onoka i cho kinini no kuni inyago simu esiwa bullshit kwa mondome esiwa ina meta keka ni sukusi ata Nigeria ni na kusia munuka lakini ndiye ndo mondando nyena notice ya ndo ni no observe out ina observe lakini nye ndiye sevina wako wa kuitetea waiwa ndiba nyendi kuyankana nato yokipumba macho ndesi ninona to red flags no ingi bathi kwa mundu na wewe uita kwa kindu sindu imota sensitive tayuila siwa mwana naendie kuku jamaa umwambita ambia Lilian musio huya ume atatu na huya ume atatu katera ume atatu pe umota kasia na jisa isi ukumbeu elemena ziana yu lota kaziano bakwetela wetu ni relative wa close mono amusi na familia yesu akuyombe na atatu na be mundu wokie bana asia pa umwakati wao utakasia na theka muno ambia Lilian eminukeleli ai na ko newa ni singaina ngazi nginthuku muno na amwia wembe wi musinde kenda we prepare my husband usino nginyegwe asiana usino nginyegwe asiana we bauba ita badali mundu usio okiena liboti nthuku amukenga agitio mukenga kwa chilelo yes mashabiki maitu tuendelee sana mundu kwitwa Lilian King'oo na Lilian story na kitambia kwetu moyo mashabiki maitu osa simu ya kutolondo ni kutabisie tuenda wao kama muthenya no muthirike dawe kwithia ni twesinde ambesa ile sito ambesa sele na without kata it's very easy nundu wa loto moto kana kitu mukino kya muthenya no muthikite tukwenyu kwose wa loto moto na without kata osa simu yaku dial *570 ash nikendaweza kwithia niwambe ya kuthao kamshabiki wako na nimwe sinde ya mbesa na mbesa hizi tuitha tukunenge o banu so kwambia othao kambesa hisu muthenya no kuisa kwitha kwitho kwisinde ya mbesa mashabiki maitu uketha uinewa bana katika studio situ nikendaweza kwithia maundu mesa wasawa kana tukunite maundu nesa so mashabiki maitu ona tukatete kwitha wasiwasi ikala ndi wende no thauka ende no twithukisa twina mundu kwitwa Lilian nikendaweza kwithia nitwa kunenga story now Lilian ni mwanze kaja mausu munono wa mwe shindwa pepo mbaya kabisa hivi na pasta boya kabisa ona ngai nungeve bosi wako boya I together you aki wewe Robert wa actually by the end ajosa no ito na oniona mundu agitokunena
Uyu mundu utumike. Lakini nyukiendo kila chanza ni asia lakini oyuyu me so ukonifirm. Katika comment section matutabi. Nisi on details isu still wendo wako ndoleka. Nyendi sina wiki to methenya. Na ningu tagwa kindu cha undula ngo ete we wangu we mundu nanduka akwatakana. Andu maiti ndabaye kwa mapasta molete ona mundu akeweka anything okwatakana ukoneka. Imagine je wasaka na ikindu. Pambo soka imagine una pasta. Twathi tuona pasta. Pasta twamona twayangewa. Actually I son wake. So na we ni so much privileged. Ni mundu mwete. So titwani twe mundu wisi. Jamaa. Bwana mwanya wa wete pasta newe. We ila na kele juu ila wana mukiye pastors. Ni pastor na mwisi na inezi ground sisi yake. Nikito meno mwete sitwa andi bathi ondaite. Muno na weta. Dukata to mwete sitwa pastor mwisi mwitu mwendete. Iwe situ mwendete muno. Mwa pastor mwitu kwendete muno mwa pastor mwa. Lakini tu ni wawa asiokie. Asiokie. Reverend namu kuni azimu. Namu tabia nundu ibinda yuyu twaite nukite musi. Munja mathi. Akomela bandu bangi na makazi memake. Aya mobi kanu. Ende naza ngai. Nundu mundu ututwana ni wa muthemba mo. Na kuni apasa nundu kwata wa stress na we ase akokulia mundu. Kana karakter no utonya nayo kinya miaka miongo monse kamwethela mukungu tete. Tiwo na mwaleisi. Papa ambia mwana Lilian. Wikeli tukana ke muno. Ine ngatwika bwe. Namba kuungamia mutwano. Amukule papa yake. Ambia mwana mbitukisia. Ndiye ndo kunenga details. Mwana nwani kutwana ndio le. Lakini na character fani. We. Niwe simu ya tileka we ne kalata ne tukisia lakini ne kunwengo nini tile alusi. Nine kite chathiki nene betu. Na kuninya kwa simu. Mama nengonga myalusi. Inya kwambia ndoki na una ndia. Ngai ndia una takuwe. Unga myalusi we wikitombiki ya hivyo. Unga myalusi ambio na uona nini na kebati kitite jo myanisi. Yuko kagila jo wono kadino kanini ojo unga myekela kindu. Bukana tombe kanisi. Hai nyana ati lazima na azinya kwa mwati tona ele wanondo na. Na keju munja mai la tuokieta tuikulania. Twahambania. Na amwia evya kuwa kebeba aisi ona toka myalusi. Na tonya mawe mtemba nuk izuki ama wau kwanzoke sionde na itumbwa sio siali kama danga. Ela na sisiu. Na kitiewa tungelela ndo waze naswa. Shunai wani kata. Na kwa kilo moja kwa Lilian. Tiwe. Was ausi simo. Na kunenya. Mama Lilian nani na Reverend Yoloka tokwata nithia. Na Lilian ambikita hivyo ndaniona. We. Na in fact ambia nukundia. Robert ndiye iye kangutabi. Robert ndiye atuliandu. Nisiwe mundu. Yesu ibati yandu batezi ngai. Nye Lilian nebithake. Na atulilie ndu na mwesuka. Necha wekyo. Sijui. Saizu matuko marusi mabambe. Saizu mundu mabanga nande undwa ni wakola netata uthima undu nyako mbeiye na yuko mukunia ingi ni mwe abanga alusi yongame manya no wimbimbi wakwa inyakwa yuti bana mwana atatio mwesuba na mwesuba na kuninyage simu na mwesuba Robert wako wisikana Lilian lewesi soba. So go lo siongo ambie umanye njito anidwe pastors. Tumanzo. Inyasi ya mapasta megona makwe bambesa. Umangana na mundu supyo. Usi mundu takwenda osema. Ndizo ndo munena yako kwetu. Mwa. Wewe mwa. It's like a love language.
wa amaku neo past madam mungiwa o we nanda yunde ndi mwenda we tesa mwenda atoka naba amande pastor ona mayombe ani ete pastor akwa pai bando nyenene so likilela ogena nuko sai sune ngudi kanisa ne nanu mayizikana ne na arusi ana imwini monene ona kansanila uenda kansanila wa mayezi ne ito ndikata bani mayezi kane na arusi ando ono munde ando matinda amande tete Lilian wewe bidhia wa mo beti arusi ke wala mukule jiwe jiti enge wa arusi yako ma kunia pastors simo ju onge kuna simo kwekosa tiwe wezi ongo nena mwa papa ni bibi sekela kilo nilichoma ambia Lilian fala nena kone ile na wendo nena manyezeka yo wikiondo mundu toja mundu ngia mwendete naambia mwana ni ukoya mumo mwinge ukuyanie na maulwala ondokesela ngaya utongo yacha ndiamanya nabo yombola ya mulemba moni basoso konona abantu beati break yibo ya mundu tena ati break bantu ndo nazi ndizo wa elambo nyaona nyentia ungia ingina ja ana maise nyepata akwa ekutwa akwa in fact yona myaka ota yanzemba nete Robert nyepata akwa ekutwa ma contact pastor ono pastor singina umwese bado lama mcontact ye ebisitatu kana yona tuina time inge aruzi mwiwana nai kutego mwiwana ndatoi moya athi cancelie bado kana no tiendie cancel lakini banja matu atinda nake watinda itukule makule Lilian niwe sikitumi cha utwa wecha akakule osiongi niwe sikitumi cha utwa anaecha na itwe kenda Lilian niwe sikitumi cha utwa we alusiene yamana diamana nginyela maundu mambe yo benduka yo ambe yo ngule Lilian nina ukulilie kule enyanga konifa ngebe ai pauko ndiazi pepa mbindi bisiu nina kula wa makule matonyo mbete into senses lakini wewe akili teka amka so yewe setu ambesi cancel nya na lilika na union ende to batisieta wa lika na union nyanya ila taso maku cancel by then ona kindu ki serious ingeji misingi ya metwano nini na twata vitu nginya tukatapwa ni tuwe nini ana itu ingesi ai kali ne kandika wete andu banundo mwandu maile busenga aja Lilian osu osu ai kitu chako ende ne kuya alosi wa yomba niona te amini te cancel arusi tweka mweka harusi ya utema nere kandi makomie masako methenya karibu 3 TV hotel mata ulitilekelwa ile mainya ndo ambesa Lilian nuna pati mzee Lilian no nikiye ila mngobese we Kelly tunkalto to hey ato singe yu arusi tino na umelileke wanzanu siana sikite ngoi icha mbone sikito negwe nako nani shoko nondo nekita arusi ya wakade nwete negwe na telema he aya ngwila to wita sei tila nesi niona kila mundu ekite ngwasi yake ene nakule nondo alusi ene ando mena negwe na mboeka nondo mboeka kwaje kukunambia amuka naye ndizi niwe chao aya siwa kwa kunenga no andu mai yengi nyethe akwa maiya mamba nange ya munzi wethe ona ndizi meiwe chao yandu ani ngune matabizie ngoka ende ni na ngongea aza kitwigwe yela ya kwa bandu iya mwiso athine wathi he inya kwa aleile luni nikana ila wewe athine wathi nya kwa aleile lu akula we moya yake asa ndo amombe ya mwana nondo modi umo baba paunda kona mwana akwa naja kai mundu ndanene bakwe nyake we
swa wa harusi kuvika momoni ai no ne andu mekite ngwa na telema andu ala mambe sikumatene ne mama ni eno kibeti kimwe cha tabisi nya kwa suo usu cha mwandu no ni ndokyo ndaimwe simali zio kitao fake usinda teka wila mutana ai nya kwa amwe ai mukio tuthindia kwa cha no aba kwa aje yeteka we nya kwa aje kutia na kuyo thina nya kwa conclude you actually ndama lakini nye deep na kitie yo myandili kana no we ungamai muthu awabite yunye na kitie okweyo mya ende ne data umuntu na muthenya kwa niko nini sakala lakini kastanga alukakwa kale ile nakana ukaeka ranges kale ile pyo kaidimbe ene ngakula zikana kana ndukenda kivito kiko kemo tambia kale ile pyo undu inya watatangiza video ne akete kaindo kana weta ngwa yamba sasingibitu undu wako wene kito ukumeza mato umuntu atatete nginya video so wa nyela na alikila lakini wewe mbadila nendie sikiro ground ni mutangie nendie mbebini naomba tufanane sijui nini sijui nikikuona na bano na haja ona ndio manyaye ni wale hapo hapo mwao nyela yuna nyene mutangie nyina kwa nonga bana baba unajua kunifurahisha wale usine wendete kuvikono munde Robert wale usine umbati yani numbatia baba unajua kunifurahisha na wewe ngale ya ela yokito sio gona sapo ye wale wako olika so no go wale na dikila ona ndawese neza haya mwami na harusi etatina ni vya moto ngine masa kutambie kalanga for a while no ndo twana my best la member kina kambua may soul rest in peace in fact ni wa kibucha kambua kimpo mama nondo kambua akuya yasia au makenyanda au kondwa tito nyana ngalusi lebetu andongegu ni utunga kwa lazima Lilian so ni mulilika nane bila yuju so kwa mama sako twadhamia Lukenya actually twakete bubu Lukenya twadhamia kuku Tuesday twalikanga ndeke twathi animal twabika animal Pia reception. Twae manwa. Mwana ni wacha. Ati yu Lilian ukeka undu na kuya. Na wae manwa na kiu no divorce. Ina na mkule wa weta divorce niki. Ibinda ya kutana. Na kwa na gite kindu chikita divorce. Twae mani wata atungia no na ndo hoteli we. Nyene na banga ino ndo nino niengale sia kitu nya una nyetila simesi okiandike ni kwata nzia sio okay lakini akili ni ngulia ni thinga umililando ni bwata na ndo yuo wala that kila mundu niona tu posted nini katika DP congratulations kwanza negwa ino sia congratulations isina maundu ngona maundu mandete ba amayendete neza na imutu posted negwa ata ne mundu drop this one so twa mano na kale tukanga tutakatu ona tu mweno taje mwai andi moka ani munota moka emane wa ai na igwa ngoya mbele ya mwe mutangie no boya na mwe mandia te ko te boya na mwe to mwani alilika ne binda ju na mwe tai si to ju actually twaboya lakini ju mundu lo kuna simono nyake na munene emwandresi tawiweka ona ndiwa yaze nikethwe ndiwa ikule tende yata emkule we atindi yata omunde wa mwito thipa nuiye andu alangi ni baitina kwa mutolu tasi au kwito pau kwa mutolu ekalaiu ninya ngweza ebebelele mwe mamwende yata wa mkule kana nyuza ndawa undu wenda kitale si nini Anyamaya wasa simaimbia. Ona akuwe na simu na umu kunia simu. Yete ngakule na tiye mani twende. Ndimba na nizongela angwata. Na ingino kila kintu. Fact na asiai. Kana eka utinde ndiye thonga.
ngina ninambete kwa ni kibiti cha musiusi twaumani twasioka tweruka yesi wezi mwai wa nana twabika mwai wa nana mwai wa kenda nambisya kuwanga fani kawa na nendete uthi kanisa muno so yethia jutwilu Kenya kanisa jivasa na no wamwe na ngali sai no lo leo tithi kanisa na iwezi ndithi amao aya gwita kamoto ni basa pyu so dizele wo guti emothi kanisa nambisya kuwanga ina juni muito nini Robert naendanga koma Nairobi Women's ngakoma ngabutiwa ni alwa na ndizi ni alwa ni nundu wake ni muito nini aya you the funny thing ibinda imwambe iye na komye hospitali ambe ndikarabe mundu ono ani hospitali ndikarabe una makweli ata mbili ndukatabani lakini wano kutabinya ni hospitali na aligwe Robert na alikana nagwa ndemo matabi arane kwiye no sisi mona hinyakwa mama ni mou ni hospitali na ndukara to kulya niwe ndikatabani ndienda kinene nyakwa ati lazima akulie yakwa kana kake uko hospitali na kajoka ikatabani kwani ko wa muthemba mwa me anai kwa tu ituka musisi kwitu ninye mwitu ninyoka yakwa na kila mundu ebata nako yakwa mambia yetu ebikala chimwe kimwe atukoka chuchuke wese yakwa mo ne mamu kunyasi mwacho na mimi mamu kunyasi mamwe makoko mbona mamu kunyasi twekala Kenya me sawa moke yuwachu mosu yakwa monka ndikolwa nibona ndikanile na kona tabia watu te ndia nene sieto kai na mwita ningine mwacholi na mwa dine mutabya kana no kwikata kana aseini mekoko mbona na mukunia simu na mwa aseini mekwikata mokoko mbona itha kwa hiyo sema umie mose jume masako angule manengiwe mwanyano na teke ela ya na mwa nena kitie kulwa nikutabya ambia magunia simume masioke na majevundi setabia ya kwenda akwene metiti luosa we na ati lazima na ambo meditate indi ni wana anene kana na anene mundungi na mutambe yo siungi na mkulia na hata bia mamu kana asima kwa mokita na ambia masioke ndinenanga akuna simwenge ambia simwezu alomenenge mwemeu nomwe akinyenza metoke na kwa noza simuneke aloud speaker na mukwate ya baiba ndoko be nienda igwe iwata kuza simako halonza wakane tena ndo asubu umaki moke bauma kwete itangona mabika bubuka ndeme ubika mauza mwitu wa mathina okay wina mbeza no mutwa mundu muko inyake yatabya mwana yo na mutabya atabe kindu pestori ingi ndesi no mwana age atele mile wethia we ona ndesi mbiata simwe atileka na mwana ya sama india ete o story bibe party mwendesi yo ya story baba ithangona nienda kuelewa komuwa mwana mwaye kindu kitu kikamudhoa ambia lile ntienda kilomo chako na mwana wisi menzi yani mokete na nigo ye wa mabi kaba amambo setoki na yuni nyamwambio kibinduni ebinda yuna na wiki byo nondo ndakitala etenda onantika na ngwe ngewasi akine whether onenge wani wende omienda inyande ana ulonza we simondo yawe kalanga imbunia ni wa makunia ina ngamukule mundu ya nyake asiogeta okito mbona na mukule weke kanwe wo wailo makunia simuka miata ambia nditungithana siana aka makunia simu umema siogena ninye na nena tine nake Lilian nonia kwa tukati saa mwanza kwa tukapyo
wewe unayundi sini ni kuua kana ni kumea masioka masioka na tize langwa we mwene amakunia eza kwa telemina kweza kwa pressure maume wanga nziani mesili nyakwa eza kwa kuli nyakwa yo ama kulesema ameata exactly masioke actually masioke mikoke pake maikoke kwake na bwi kwake na megundi asia kwetia losa maithi bandu inya kondo osia mukuli ende sieta wenake na bari utu nene nene na nene tuna mwana na tuka na ndatu ya tisioke jeke kai watu leilo aputotocha tizoka lakini yu mundu la tunene abani mwana wako na naye nuna kumenda sibitali na mwake ndu chambe yu tu ya tisioke mwambio mwenda ka tutabie ni mukule ko bena thina mwa kana mwana wako ko twikie chwete wethia mwenda ti mona inya ko ma kwa tweke thiki we ni gwa etha kwa boye iwe kivu nondu maya kwite kivu pressure ya pata age unyala na enziane inya kwa ke omwendi wako ataicha tata ndukesile kindu cha mutembozo ndoki mbuze mangu ni azimu na kitawo kana nondu ni zitha kwa na monya peke nduki ombumeze usine wakwa tatiana lamu ya papa ai wewe ngakitotheka akambe mwanzo kidu mutu ndizi wendete waite sioke ngama mwingasi okay kenda mwe mama bika ba muke tuthi nene bikai nikana tuthi mwingasi okay na nditeka na theka lakini na imililo wa nyumba ni kulanga yu amate ikoneko nyangati pa Robert Monga ona na kulio munjama moke kana mathi ona imotia dambia jume thiba kana asia mama wa kamoke na mama ndia mama akiwa akwatio munde ko magiura no ubose yuko ni wana anga mutwano angule mutwano wiku wewe aje babe mutwano no ngelo juo kingi we na senyewa pako no taina likilo ni nani ndio mimi yana kuma mwa ona mai tuna mai ona dita modelo we ona zindu imone gwa atangota in fact ne kanga ngona tangwezile sindu syako ono munde saingi ne nsila sya sindu na atabiwe siwa mbomu ngona tango kita water atumie kibeti kingi chewo samota mituke ando sima ibika wewe pau umasiye maikalike ba kibeti chicho kiye ona kita thambite changule nundu lile ni kwende chao na kiake ndai watuma nenda wikale ba nekana wisomo nenga mama report biani nundu njisi thina umaba tiwo wekalile bubu ase makwa moka etha kwa niona hapo ani ndena ngwa ebina yuna kwa na imwenze ma na bwa nai na mozibe ne buwe ne bwa kitungu ndio ya ni kata kila kindu mana hii kala bandu thithe kwa thisi at distance akaona thina ndio ilikana nya kwambia toto niwe utonya tino jivo tutia bambe aina mwe abantu nemwe ane ononde nondo na me osu de nondo mwekewe nsiko ndia nake lakini ngone yakwa ni asia mwanji mwenu kanyu ndie bandie kata yani ewe andi makiana kila sana imagine mazaa makili topika mwenu ke mondie ngayanga ninyo kandi mone andi akwa wai umete mmoja ni madhoketie na muome makoka ikanona momoke mambo naye muwangu ela moke andi akwa kaona mataje kana thea kwa malungile mwazume yange wakume free ata ingemokie kwa kanisa kake sijui nini we Peter nisate kalile numba thea kwa tata unene aema na iye Robert kuya na siasa mzee usu aema yako nena niki na yoke tombo na naona ndanaambia pole
mwana iye inyakwa maye ndi umatima kwa na mama wa moya wiwa weke akitakinene ngone yako ya inya niwite mabangire muka bubu ona maeta sia lusa numelelelo main road mambo no una metho mo na mama ikomoka moge buwethia no ta pe mundu indi nage andi akwethia akakwatanga niwe zinyaga ngine inyakwa ni mindo ni undu mwana kibeti chake akamwende mamomo wina kyaka muthingithaja inyakona nutheka mweka lile nginya ndi akwa kama kule ene bone kwa be mundu ukwi makayanga ngewa makolwa mesile makasiokokala ela menukia twausie ngale tumazi andi akwana muome wana waambio mumaze umaisi asimako mazi na manenga fea nimo manda bisi onedha kwa azia kwanza wewe una fea ini system moza tu menoka ela menukie mandi andi akwa ni mumatito kuna sana nini tuithambia miyo otu imino kulele na moto wakati mwandu maina kana kauti school kama umaazia na tuma umaiti na mume andi akwa ndezi kintu aneni atu ya Lilian na Felix ndia ne manye kanula watakatulu Robert sia mutu ano iwandu mena ele mwende kile mundu akaratu alika onenda sia nila mukasia mwiwa mwana nga mutu na atu ya Lilian ni ukulia mwikale kwa kunenga nenda ya na uno neona mwikala niti nesa mwikala ninesa aneni una yanga ni nyoka na mwilumya maundu mena mwekia mundu akaratu ni mwana nga chao mutwa weze mathi tesiokete yutungale ntusiokatele ambiye andazu uyola maneni mana ngoma sa ndio na bandu tiendete ninako jamozwa na saisu na tele mae kangu tabia Robert lakini june nyena haya wajune muyata lakini ndimone pia ngamwe sawa enda bono nizo ndo akati kumbeya ni sawa kenda wono we ni sawa lakini nikulia nundu netwikie nduka byo wete mundu umawambi yona zindu ingimya twandie twabika nomba communication yambo tilika lile nola mundu nenete nenda out ndaikola ngite mundu makulu noya sijui nini no danda sijui nini makulu azui kulia ho ndebe mundu kaso communication yabenduka mangana atoto mwesu bana mwatu so nanda ninya ne makosa tuigata to so nondo nya no kumbomisi anya ne igwa mwe wako wemo you from there mundu ume mapote ya makalikalika makaima kaete sinto likana yake ni jambe chai mauta na ikasubane kai kiko mauta macha nya ndi utabya mai macha mauta nundu ila nane nangie ebitanisie abula ni mauta moya alata isa na wa mwene nukulea leu ninyo muwa moya wena muthoko kwa toasu ukijika usu wake na complain ya nebu yonde Lilian ebuje owe thime nebu au malo kandi kule muthoko wanu wote nebu wando ene mautara eme utwa hani nyongona sioki ninyoka ambie mautara kino maneki mato ana menyunga ka harufu kangi na kwa ni mwito ulale uyundikaya ingina nikita Yesu bangoi na mjamaa wendeya pambaneni na alieni we thio ke abuni tabika koni nako we mukulia we mukulia mundu thiune kulia teso ngambe mjamaa ubabika bandu einuka saa kenda kwanza ili kana asu ambe na mkonezi mwana mkulia wewa ambia ndikambela kwenuka ene na utiye nyombezu ikalava weweka na mukule ne kukule weba
negwa kasilia kabaluka bantu na manyosu ekwene nyomba na mwomu therete na mwea wa mauka ba within 40 minutes ni otie kwa ni ukazila kila muthenya maisha ne makuote ndizi ezili ata okay asembete unda bike pake ndo sana no na bika mwana iye na iye na kula ngai nyenye na kwirite mume yumundu umene mwoyo aina nayo mutondu no ngutungia ngai mu byano ndo akumwete mwima ndo Mombasa roti kwa kwingali mbingi we na bika ambona ndenge byaka na nenye ona ndendo mana nenye yu ila nyenegwa pabike bantu wethe negwa ngwigwa nai nikita ukwitwa hospitali ndendo ai so a conclude ya wendete hospitali muno pe mundu ume wenda akona kuku hospitali so boneza mkulende kana ka conclude ni nyoka na kuyo ndwa ndundwa ukone mundu ume osinendete kuku hospitali na dini nyoka nulalameka ai nyana amwa nyana ndo mwe wakwa na mwa Robert in fact na mwa ine nona anda nitonyo kwini process wa trekata twa nya nande na sabale yakwa ya kwikata ni tukwema no mundu we kondo kwenda babi kabantu inyage amwambo nyetocha menete ngasi mundu agege angalini akuyathi ayo yani yakuwa na witelo kuwa ta suambe na ibyenza Robert na iwakana kanyalite kunamana netakwa wezi mundu mukamwito enda akutinda sasa ndaite anyite stare isu ibi yakwa yalile mboso from day one jai na option nyingi ka kuuga mboso siaiba u na nibu bya mwakiba za na manda actually tuluko undu be jirani ongi waibata na kwa mundu aibata na kwa mundu ambithi ndi kolonia tuluko angolie madam maisha azuko wa mambe atene nyene yari mutani kumata ona bailu ndiamone na bube yeto boso sutu na kama kumela woni yeto kwa manana my husband amana na kwangeka ngwenda inge andu izo munzikata so kaliko kalaka eka ukwatia muthu kumya abange kethika so gweneti kaliko eka koka inyona abube yeto boso netubube yandie june kulione thina gazi no wiki yembutu nyako baichao na niku lukenya pomite mbewa kila bantu pau nonse wewe iveta na wewe wesa ukitaiwa mbiti iveta ibina yuko kwa keto monde oyuye kwa kangi tukalinda ngoma bothi ndona nduma luko uka wakino na wena pesa ibinda Robert siwe mwana amwa ne kalaba nikwe ona na ndika melodi ndithe nya ku hospitali akana kenda uthikula kakathi nondu ngai waketio tutia bateli yuna ya lozi nito na complain na mama na ya ngai na mwewe yuwe ona kwa ni kito relax ndo relax it na uwe mbozo isu na isisu undo mbe na mbo yuwe yona inezo byaneza tuzilia ndo twezi tulatwa ananesti aki suala no ni Yesu ya yasa onaela na ikotine na kulilwe kindu kila cha nkunie mutwana wako wethia onangewa na nengwa second chance kana icio okay na icio no irinda juju wambatie ndu na kwangasa kiu nicho kitonyo mpata kwezo cio kaba sindu ile ingi cha witchcraft mambe ka nini isu no easy ya kusioka nondu nyene mupambano ini so pambana we niwe zibwa ni kwaende ana utuka naona we ningukwenza ona nani ngukwe ka nikwe o tuite kindu stima wego simu yabo dina sima dina tawa kindu dina nini ona dina kendo ni kuya na ndia na tamba sekiwela ni na kuna kati
ndumeje ni kila kinza na ije ni kitebo na ngina iwiyene kuelo Kenya na monja masa isu ambandiki message muthenya ucio ambia ati umunthi uko kwa mama jini makwa kitandani yu nago na lalu na siapisha umunthi na kwenye Lilian aya wiye umunthi uko kwa mama jini makwa kitandani saa isu yu na imagine la message noni nini emio ya kwicheni ni nyone mutundu bau ndina simo ndina nini ndina anything ni bubu kibindu nenti Robert netana wane kwinana koboya niligana na abo yenga ina mwengai nenga metho makwa cheni mona kibindu nundu wanenga kuona kibindu niambia kuona sindu ile itaeleta na nilikuwa ni wia na nyemwene personal ni wia wala wa naona kibindu ningia so yuti omonde na kwatwa of God esio kakosa akenda kali na mino boyo na sisi naona jeni jangale chuchu na maana yanga ya sanda manundo mwete mu kinja na kiandi sauka kweya kana ni nyoka na naona atwende angia beba wanga ndekima ndae momune so na muboya utuku na muthenya ngai amusubie ndienda kana kakwa ke kala yolwa ndita kate ile yake ela walikile okie ndiye ambia ina umaniye woti ndawo ye sasio na ambia na mwenye ni wo ni kwanza nililikana monjamaa usu akwatise ta wasimo namba seila mboso ni uye mboso wa mio yaiki ya na izandia mba he na tabisi ko ile itato mboso we bya kosi undu ni ndano wene ndene na umumane nimwe wao no munde umbeko nakana kaka tukona neza bayulwande nana mwana uboya ngai unenge mpesa ndukai we mpesa akalo nambiye no uwe ngambo wiwa meuka moko kunenga comfort mundu ivina likabika ulilikana Lilian haiya kaambia kiume changu kona kiko randi ambi mwanegwa naona hata namutabya kindu kimutaji at least kibungo kiyambo langile na ndaiwa okateye au myangasi a connected tuwe kindu na metoke ba jamboso nililikana the following day yuko mbozo nange yiba nini emeweko ya mbozo methenya yana ndiwenza alafu aoke mosele pasa undu kunangi wetha konena linya wao kila kitandani nyunya kula neki ya mthongi wante wake tiwe theisi okibila ko mongale kwacha kukunamuka dai wachuma negusia na yela na ndiye kuyambia nunga memo na bungwa momo na nabaluka nza in fact na balukile ngewa maine na basa na newi akule endo ndo waye mumuthoko ebalukwa echao mangu anila aya muthukumi anya okokwe mukau na newi akwa basa wa ndo pindia kumbe mundu agwa ni wiwa aendete wiwa no inena kwa basa newi akawasa kawasa kama nyosi ho anena newi amya okokwe mukau muthukumi amukulia iki na iki beti atika kana ni mambe yo kana ni mangu anila we mambile la kibelani lana ile ile kibelani ne yuma iye momo mengi ongo mete bubu ela ne kalangile no nesa kokela he ne dia ni mutitu akili ambie bune jamu ane kwa tangi une dia aichat na simo ili bubu na kabela nsia isi
na kwa tango na mama iko yakwa kwa yama okla ambindwandu aze tamotho kumyamwa ayo akita kumaba kibilani aja mamutho kumyamwa kule wana wingwate na atiye mawe mwana okona mwiki ana mbete alusini yani resources icio yi kana kage no abindi tawe ata kindu kingi maso no ta wewe tutwa mutho kumyoso okela aya mutho kumyabwe cushions isu na endo hospitali desini na thina mo nyana azungi yana thinya ndina thina thina wala ni nago ninsa ni mande kindu mutho kumyandika kuoso anangie kikombe kimwe na kwata bina iwe thia no ndambe nikana yu twawe check up ngasibi chao mwana kana kutauka nundu newie bujija bindia nyana menya kana kako kakwienza ni sawa tweka labubu but twa dhamba we lakini yuwa nambi yewa at least not always okay nundu likana yewa ambase yengwela ngwikia sijui nini naona no kwisi okay tiba la umelia ko kwanza embo yako na yanga ingia sanda mundu wako mwananga pole sengo haki mwe kuya fozi naku Robert pandu to vi sivitali kuna kona na sieto wa kanisa kana check up yune zothi na makanisa toitonga mabantu amboya juice na mukate Robert na ye mukate itomo wao no ndona ano tawona itomo ona ke mwene anzisi asenga nake mukate aite uta ukusinda na mundu na mwendo ya kanisa twaza nigwe message ya muthenya usindukola bazola watie message okia gwita kala kanini keke akari kebe akabwayo keda wala kwenda kwa Robert ngali kala wi yangale yana ko kayila baya keda wo kawete ko kwika munuka ro aki Robert niko wokie ndambazo sio klasi yayo lwakase kenda kuibana nuthi ne kibeti chako there is danger ahead saizi wewe siteka lava kanisani etina in fact ndiye loke ya mundu kanisani so ila nini ila twaendie bubuji paso ziambione nyewe zini mukomeyo baki tu akabinduka akambia Lilian keka wisi pasto ni manyomu kuni yesi mutabi na mukule ko uno wisi no uthi sio amu obinduka atwathi choma mbia no kuvinduka sijui nini ona nena atabiti kitu chakwa akalea osa simu na mwe osa simu nondo thio kitu iki ona no kibothi osa mwe kitu ye netuko manager netwe ingira no amu yo vinduka sijui nini wa ona twende check up nekiwa katika ultrasound. Yes, mashabiki maitu tuna mundu kuitwa Lilian King'oo na watu waendelea na share story wanu by the way na story ya kiso touching kai ube mwandu maislamu mengi betu so ongulikania EKAI TUNEENE yete tukwenyu ni kuomba loto moto na kudhoka loto moto ni mwiye it's very easy we also simu yaku we dial *570# nikana with shabiki wakwa ni wa yose kana ni wa nutona kwitha nebusio ya kwisindia mbesa selesene na mbesa ni mbinge so shabiki wetu osa simu yaku dial *570# nikana yose kwithia ni wesindia mbesa kwa wingi na tuende na sana mundu kuitwa Lilian King'oo katika comment section tuandike bomba itu ututavie uende na tukwa tiata na witu kwa tia wenga liko hiva so mundu kuitwa Lilian pole sana nundu wa mama ndio eseli It's okay nitu abikabaya kwa pastor yuni wisini wathi kuona juitwi andi okambia amandie kitwi chuchwe aukia kwanza itata nyandika na kanini
Mundu sembeta mana yona ndana nteneza yona ni. Kitwike yase kinezo mona. Kitindi ile omukuni azimunde kosa. Mawita nabatwika na iko ikata na yona. Asioka ambeze the same behavior. Likana the weekend yati andumie kwitu kona si. Nanye na sense. Ube bandu kwendoni. Andendo ndani. Ela naendie nenukie musi. Boza simu. So ndi kumukuni azimu ni mwene nebikie. Ndia amkwate simu. Inya akonya ne kalafani. Nena mwiye maundu banazo biye. Tiye mana wa actually una ndia update an ma kwito kana veke to weekend. Tivo inya akonya ne kalamuthemba. Ne kulile ne nyoka mundu raisi wa wazi of siona. Ona kutestima kabaga mandondo kwike simu yake mwake. Mbona unajua mteja? Sadi hizi nasiokithia. Twaina anti yako kumusi. Nasioka na hivi yate ko. Ndane galambi. Niona zindu sibwa mayane ndune. Sietetu balana na kodha kwikalanga kila. Iketo nginya kitandani balango mela pepo ka iketo. Andi na sisi ondo kitenda jala nitwe. Ai nona munjama we agale zindesiala nekitana. Na bula. Sindu sietetu Robert. We na telema. Elangu tabe weapon imwe ya satani ni wia. Satani wewe ayesi amino kwekea wia wali chansebe kutwa undu kwenda. No sisi muna kuna kitu chako na kitani. Nethio nona ni kata. Ambia keletu. Kaindo kanini. Tukata totelema. Ni bait na kuna mboya. Ozo tuta kuthe. Na bikona ndukamukoli. No ikoma ukoleto. Tayo ndo wekana kama musumbe. Ambia na ulilikanya wekana kama musumbe. Na nyewe nasio kaneko nase. Nekana kama musumbe. Na tutie. Na koma uwa kitandunga tuta. Sio mbena sio mbaneza kone. Saizi ni mukuni azimu nde kuosa. Hey, ina kasenga nduma na ngamukule na nduma bati ye manetwe ndithe nemo. Melile ni wekelo mokinge, dwe kalabu, ekalabu. Hey, yana yakana nake. Esio ka upaki msaita. Ndize aona dogo ka ethiata. Ela wokie na bingwa. No na senga ansisi. Asenga. Osa kabile kalabu kunza. Au maluke kalabu balanda. Ela kalebu newa na newa. Namkuli ai. Indi nundu wa wezi iliata. Ne tesa ina no likanyo mboka koma. Melile nekana nako. Na mwa ba ija ko kana nako. Niendo kuyati. Sindu izi ndutie. Uwe kuthe ubyo. Ukati kome. Ambia sindu ziko na mwa wezi neza. Nye nakula wezi pyo. Ayiwe then na uko compoundini. Muthu kumiambia ngale yukie yena ntaka. Mwandi siku nikukuwa na goya uwa. Kitu ndune ndi ambia yu. Mbona sia undu ntaka pau ngamukule ende kitu nekeje. Akaambia ngale no kiacho. Ngamukule kukuwa. Na kuimbua. Na ambia ina anaokia mwe ina kunie ku manesa ukwa. Na hiyo hata ina very good. Yuki nukimanye by the way tungeanga imuvepyo Robert. Wa kulenga ikindu ndaema ukone. Ne itanga kila nzama yonze yombana. Mbona zama ndai kwa ndoto. Oleza mbona kila kindu ukethe yangu sense. Kindu in spirit. So nye na sense ya most of the time ina sense ya ona zindu bingi na mutabasia kita kwikali kusangani tabagwano lakini na kita sense ndiye iwa naturality ya what is happening. So niwezi yuwe wa meakuvunza nyanambe yoko tata ngoku yani tu na mwita wa ndianga mukuli yani wewe ono tu mboe wakaani cho kutumi nitauma hospitali za sionde kila wewe awu inenga ichao
akaambia sindu icio ndaviona ndisisi nyana ona ndia kwati ya muno by the sindu icio lakini ngo yake yathuka ndizewa athitite ethia tekiata ni hospitali na zo hospitali imbia ni myevu jamaa uswe kweyo ambia ene kazenga kana mubango wake ni kuwa kana gako beke ndo athitwa kana ka na kwa nyene tungia ngai muvya kana agakua pepa ngai ambe yenge wotu kumuhima na ambele sengwite kana keletu na mundu wondeka kita moko mekiko nyengai ngamua ndeto izu ziwa fresh muno akilini yangu siongi numita hospitali pepa ngai ambia Lilian I'll make you a warrior. Yes, the word warrior man chat actually. Elana tungile ilo tilibu itatu. Yani bidi ye confirm. Who is warrior? Ayuke tuicha kwa checha mbige makeletu. Kita hiyo mbanya. Ai warrior tengwa kao. Mbulo ela wikwesa ona ba katikati. Yiwa ye ka umunene. Yuna ya ntikule ngai winenga kaone kine muito. Sijui nini nalea abyo ne ngai nyandi kwenda kukita. Sijui pozi ya mutwano wakwa lakini nkainda education maji yani bidii na that process tiko na ukiene na uma njue tina kuona sindu iso itwesi akwa siambia tekeletu mundu wa mokwa na sindu cia ukunenga akakuwa na moko make mwene mundu ni wene yu uti ila wendo abaya arusini sweetie I love you mecha bindu kiecheka londo na kila mundu no aukulia umya kana manja beke no kila me after so kaba uzembe amao mako na mbele woni muthemba wa uoi umbania tukula twa mthini tuonde wikie bantu nesa maika kwe matwa na magala cia twiwe potesi akwiwete yunende ngwa mukai ambia we yuko nundu ipo bala wa mukela umbania nyana umbania papa ola ndwikita harusi ambia yu o ka mangu ya ne vya twimanya ni ena bataki betikana ndena bataki mandu me ubanya nathi athi kwa itwe no ke kwekala namo jamaa ozindangu ni asimu namuze nyono kuma suo yumbinya umombe njao za simu jamaa nginya na mbele la Robert juni na umapu ni endete pa naona anikie makosa ndakaeleke naona ni diye mutwana ndo choka bage ane yumeise bunga kwa na ninaize nini kutika atana ni yake kwe nye yuno sa sindu izo ju mawe twana mosa u naona ajuka bage ane kalile bubunga kwa kutendi umana ayo he sai ziwe jibini taenda mwe 11 arozi tegete mwe wagena yiti mwe wagena Robert hey kubya una mata ingwate na mwana mata yete onoka yo kanyalita mundu si ukita ukubitu wezo medho ima mundu kuiwe ugo uno matachi ya mundu imagine kuya mata ingwate yo nyawa zenoka kwa itue sage ndo ni wono ni message think of whoever has married you just call it over ya kisungu Robert kisungu ni sio kisoma nesa lakini mtoto hizo naikwati sipi he naambia kana kawa ngaya lakini we manda mundu umeondoa Robert newe andeta ya dela newe ndoto isu nyanga indile naona atitabe mundu umeondoa lwandi ukambenda in fact naona nabo no kwa kindu kila nendete nye dia tungitya nasia mundu asira mundu nonena sino binge na ingino the following day ndakona kitu ike mbeta yangu kele tu no konie na yane nyoka Robert kitu echa kwa cha muame na reverend maimaka mama maya ndakona simu ata mafi ofisi maima mwate Lilian anati yemanya kwa na nyendi kalania mundu kuma mama ende muka mwekara atwawe amande mundu mengenyeni na mina ni nake ana nena ndine nake
Reverend matatu munene umale avyo. Magitu icho ogie nomba changula Lilian. Ai wambije mundu umesoma nisema akeba. Papa. Ola. Big worship. Big worship. Mwane wana na mwimbia. Mwana kwa kabaga wagitio thio kilabu. Ukagitwa kwato mundu ute ubikia ngai. Chukwa asisi abuyola mutu tethesi. Ma angulu na kitakuya. Na ya Robert yu na zanga yu ambi unikata. Ngamaya ingi papa nda yune. Mwikanoe. Akambe mundu umendalile aisi yeye wa kwata yu wasia. Ngaiye kitokutete osia nesa. Utethekeneza na uithi wikata. Utwawe. No kithio mundaka elewa. Imagine anena. Saizu ndina silingi no. Mbeza sia kwa sia madhasi ondeni na munengi ona ndike nduneji mbeza sia kwa sia music ila na ina sio nineki ya account yake ndina silingi hata mu yene buthi mbe wakwa Lilian no nagewa nai no nguniesi reality yambe yongi muvyo kana kwa kweli konye ndina mzee lakini competent umia hai wangwenda bete juma sio mwana amwa utikuko uyane ona nandie mandite you can imagine umanye mundu umosyo ayo ongi mundu usinituka nake akambumiza stage ba nendeto zogwa mbwa ai no bisibwe ba na ndambia ndo kumabaya na nemuka na nikana nikiende uthukuma gugu no nao sakona kathia kaikwa kumbe wethi akose kona kuku ethe nalikangali ndikaamanye balothukuma siwa othi umanda na ndiye na agria kacheki buku kake na atlete nganda ndisije sombathi zibana ona naguniye mundu wa keki na mugule wa mutwaye keki wa mutwaye yeba akangule lile ndo izibala mweme guthukuma ngamwenya mbathi ya ndinezo ukwate lakini simu yake muteja ndo mutabia kana mwema niwe nyengu mena mbe utangaza niendai tusobsi ndo tusiokeania tabata kindu kinaethewa and you siomwe nethia na thisomete na thingwa no sinetho Lilian ona negalile ndine munenge bila imondu na thumwa nekala saizu nangani ndiende na makumo nebithi ile itui nathi pamwesobe inge na mama mmembia ni ICU nienda niambia neki ndiye nethia simu yake na niona bubu na bita paki nona ngali nesu na malai ndina bitansia niko na inoza na kala ndi mwana mo bisibu ethia me excited kumbona hingi nengi woni maelezi obo wani muninde ke ona engweti masisi ela ya mama tiwana makulige eiba mambia nekalogu no kit nene kila kindu ni weto good alikilambo ni atele mile saizu na kwate kwe kombe nene ne uma mandasi tatamona ai mbita na mwana mbonye chaini chai wewe na nya chaina menga tiota malo kile bubuza amelia nyubangi okombeke aibo bawe yani na mwenye mbona nyena alikila aibo kila bana nundu wo ukiyo handu maimanya titani mbona wono ukeombea nini twawa ndo matangazo na momenu ko lile kibeti wacha kwa kwenda yukila kindu nikila na umelabu buke nda mpesa ngwenda nuko enenga nithi ndenda ndi ngamelabu so agulye wado bane chao na mwana no ko kapese yako itu ambio ndo na yumize muzi na go witoka ndiye so kwese benye na ukolile na epi kitase ashujaa wa msalaba ba ngamwe sawa lakini nene ngite kalibu ikimwengali na ni emiwe nondu ni emiwe kwathukia ngali baba ndo naenda kwikala mwa ngaiya kibeti kingi cha matunda nota cha manie nukakuya jambe tano tamano nikiambia mtu akiwa na mimba anakulanga matunda na chochote unafikiria mama wacha wewe ni msichana mdogo sana
Ama nani alikupea mimba na akakimbia? Mangu uliunga kitaongelela kuya. Na imagine na uma kuona mundu usu na ndendo mbona. Ngai andie saja it is well. Na yu mundu kutwalilia numbo wa masani wa producer ibea masani masemba. Mwesi yo conclude hata kana mwesi yo minukile hata. Nyansia kuko na sia ninyoka na thi. We story mbinge nundu ndikana onebuku akwa signite mteto nthuku. Undu naendeto siana hata bibi sindu sia undu lanko. Ngena twika wa kuongela nsebe. Kuyo sia. Na theni ye ba Robert. Kwanza yuke ndabe part ndenda ulilikana yo. Neya ndisia. Na mukunia simu na amina kusia. Na mwandikiye message na mwa congratulations, now you are a father of a very beautiful girl. Hey, ambia congratulations to yourself. Sina mtoto na wewe. Na atele ma Robert. Hey. Ale na ndio nata mchezo kana kagu ale ile umudomoso. Na kalawe mo na no kena sia corona ya alika tatu kana neno kwa mosi neno kama si. Robert na thini ye mosi. Mwazi mako ni ni support yi bala mai matonya na mabrother mako. Kumbio besi nini lakini nuona message. Na imagine na imoto na andwani manengete burden iteyo. Ha. Ne gwathi na mungi muno. Na kala musi wa miaka ile. Miaka ile ya bitani na base osaka saka we. Ngakone ando kuilo pingamia. Nienda kuka ilo binoke kuthukuma. Muimande ise we. Na kwata we. Neno melano kaila no keju na se miaka ile ya bita mundu na nena. Kani ichao otine totia. Nyana ana akili ambite na athi kotini. Ayati kila twikalendi twiwene. It's okay. Na lea ndigo na option. Kitabu chakwa cha nde no negwa o binya nundu ne akula zaju ni kalande muome ata. No na usuta wa mundu umeweka. Ona sainge bika bandu. Ai ngona baimana kimaku kala ingi na mundu ume. Pie wake. In fact ona ne kula za ni maki. Mema isha. No support ya mama. Ata. Better communication. Ata. Koti ni andi acha tikake. Oyi mwana na miaka. Ayu mayue etani 4 years. Mayu. Nandamu teleza. Ndamu support. Ona ndamu support ona suo no. Ona ndaye ndo manya naziye kamwana akana igeli. Now. Lilian, tonondo ni nakutabia. Tumino Lilian. Umundi wa kiliotembe tu wako mana nake. Umutabiata. Robert. Nyana akabanga kimwa ingali kuteti ikimana mundu unosa. Ukweli. Ezu ndoto yetu meamuno. Nondo jini muyata. The other day tunaikotini. Ningwe waende taile igwatane ni ndoto situ sia mwisho. Na mutabionesa tutanesemesa tutie ngapi ya hai. Ela tukakoma nokele no tunene. Lakini ndaenda. Webu wangu mundu kukwita malaya mbewa. Na mundu usunu kwesi. Nani wezi zito yake tokubandika. Kindu kila cha umiengo yako ikindu cha mpematoso. Na kulea kana wezi niwe watia yulwambe. Nani wezi 100% kana gani nyena eti. Jaji angulia tu india nena mwa jaji. Wewe wateja upati lako. Pai maana tu lazimithia mundu umeoma jukumu utekwenda. Ni wezi. Nyenga ya nenga pinya wako ikala thayo. Ngeka undu patonyeka onenda ngaya chau kana kaka kwa kakiana na namwe ninye newie uo wako ninye newie kukoma sibitani undu kusamasia kwende kindu aiwa so no anene anything besha bikutona kwita aende no kwitukise kana aende no twilo ela bano utona kwide selete mu mbosu utona mutadiata bena we kwatio kwa muteme Kendo ni Lilian ukunena ukewa wake atekwiti cha methoi na ya methoi kwa ibinda yonde nesilia maundu undu maendete nienda ukuya kana ibinda niyebwase aita yusi akela muthemba baiki nukita wa art break kwa ngai ni wotu tungia
nawe mwendwa wisilite maundu momu na maito nienda okuya vinya waku wonthe kiliko chaku chonthe ikia kwingai nundu wenda selewa na oka ibinda yake kenda nunokie kwa Lilian na nenga muguo ibindani ni nena na ukumu ti ati na wingi wa sindu lakini muthenya kuyulongi ngai no manthia cha kuitwika na cha kusomethia kana kako nundu mwana wako yu school na ni mwana museo muno ukamwona onamwona toweto na si mandwani kwa unenda kwasya kana ebinda ni thibwasia itakusia kila muthemba in every situation just give it time it will come to pass. Bemo kwese story yako na bemo tutonya kwasya utona kwida yendo kusupport katika ministering kana katika industry ya entertainment kana gospel kana bemo utona kwida yendo kusupport in other ways nundu tu mashabiki na me za wa Kenya sure matono ku Richard mundu no angwate katika namba yakwa ya simu ila ni 0715 07 again 7490 0715 07 7490 oneka utethio Robert kindu kiloto mundu tonyo ndethi acho nikusemba ba YouTube ni subscribe mbathi cia kwa siva uo cia ape wathi ni pata awe muno wasia plan B kana ngai na mubango onge yo lwathayo wako ngai asia mubango wake ni wa Mungu ti mubango wa thina kwa wewe katika situation fulani ti situation yako ya kwekala maisha mako on the within ngai wa mumo akoka na mumo ibinda ya mumo yabika kwa ikala wese mubango wa ngai ni wa Mungu ti mubango wa thina. Mashabiki maitu umunde twina mundu kwitwa Lilian King'oo na story ya kisu chache. Tafadhali mashabiki maitu tu support kana kaka kwitu. Yani tupo support and the only way to promote support nusembe baya katika channel yake. Yani kisi mbathiro mwinete kwa mwinete mbathi sina mtaoma seo. Mwinete mbathi sina so munenga wikwatio Mungu aone. So mashabiki maitu tumwatie bana tumusubscribe katika account yake. Either with any support nukwenda onena nake maybe nukwenda au nenge some advice yani nukwenda umsupport in any way be namba yake na namba yake tukwenda tuimikia katika TV situ kana katika channel yenu yetu nikenaweza kuidia anytime mwendo mreach ni mtu ono mreach kwa mituki. So mashabiki maitu mungu wa masa yani ndio tumwendete pure twina mundu kwitwa Lilian King'oo yani tumwendete weze mashabiki anoni me tumwendete muno kabisa na bila shabiki banungu ono kwasia tukuete ingike ndaweze kuidia ni waamini ile story kabisa by the ni wa ukewa little kwita ona nati la sinbinge mo ino ye part 1 yes no tukwisa kwitha tuita mundu kwitwa Lilian ndaweze kuidia ni tuoka atunenga na muthenjo tukamunenga the full day tuketha na kibano bado kaina tusunge tutulelange tuye tineza kuya no tuenda kuya bani nita mundu kwetwa mundu kwetwa Stephen Kasolo wesi sazo the kala kuya wa mkoseba ni kwabia kuya so no tukwisa kuya umutabia kana nengwenda kumumantha mundu kwetwa Stephen Kasolo ni wewe numantha ni mundu kwetwa Lilian. So mashabiki maitu mundu akwa masa yani tuendo mutie la ono tumia yani ni tumwendete pure and may God bless you. May God bless our Kamba nation. Yes. Until we meet again next time, twina mundu kwitwa Lilian ni rama ya turus tumeturus so may God bless you, may God bless Kamba nation. Turus. Thank you.